khorulian khua hi Aizawl district a omni in Aizawl atanga tipai mukonga kilometers somriat pani vela hla a ani in zaruk bor vel ni in khonuam tak ani a khwal zin ti hip tu kalvari tlang omna ani he khua hian silaya anka pal awanga kal theilo wheelchair ne na khosa lal shroi tluanga ma shroya a oma achet swal ma a ramwak min pasal thani thin ni in akal theilo hnu a pathian alo hnai tak dan le a thei ang tu ka pathian rong a bol ve thin dan te kan ngai thla ho don ani thirtu te chibai vek ule hei tun chuma hian khoru lian khwa a kan oma kabula lo thu hi tlangwal lal shwai tluanga ma shwaya ani a tun chuma hian ani komna hun kan nei thei tur hi kan lom hle meya amasa in ma shwai chibai le chibai le ti chuan hei khoru lian khwa hi anuam khop meya hemi khwa apiang le sei lian hi ami ini le i chung ko chan chin te khamin han shil lap tira khoru lian khwa piang le sei lian hi kan yamo chuan kan chung kwa hi member unau hi pariat kan nia ama ro chu i piang hun tak ero hi chu panga kan ni ani hei kan lo kan hmu dan chen thang kan lo hmu ta che wheelchair a thut ngai ni om ta a heti hianin engtika chang khan nge i oma engwagin nge hetianga wheelchair a thut ngai hiani om le tia wheelchair a ka om hi atira tanga om kan ni lo ka pian pui reng ani lova i kum sang ni som kum tirte January ni riat khan ngo ka thian pa nen kan ram kala ni chumi kan ram kalna chuan keini kan kholama takin kan lo kala tuna amin tipal tu hi timayang hemi tenen hian in hre po sa kal kan ni lawa ama ro chu i kan kal tum na kha alawin anga chu wangin ti hianin to so ga lo to palain cha swal palta la umai ni hei kan lo sha danin pasal chatak meiram na tho nuam ti mi mo ini in kan lo sha a hetianga nge na han thok thei lawa i om me te she omi ti em pathiana te han han vui rum chang te hi nei thinem ni na thok mi thingtlang pa ti taka na thok mi kan nia ram mi ti mayang etianga han kal thei tak lawa chuan enge har satna na tho cha ka wanga ti mayang na tho cha ka wanga i mi tuitlak chang te hi ka nga mai chu ka ti thina tunla ya thang thar tam tak ten te nu le pa chom lo ma han om mai te hi i ka ngai tu thina an ngai tu chiang lo ani te hi ka ti ve mo ani ta ka chuan i na tho cha ka wang hian ka mit tui hi atla veng mai ani le hei advantage kaushana hianin khoruliana hianin i member rin om tak le active takini in kan no sha a ta chuanin advantage kaushana hianin piang le seilian nge inia kaushan danga chang hian iron in let lut khamin han shil ta che kai hi ni bon advantage kan ni lawa i kan omna kaushan ma sa jok chu itimeng ama chon BCM Baptist Church of Mizoram hian kan om thina chuan hetia ka in ti pal nu sang ni so ma ka in ti pal ta i khamin nu atang khanin hun ol ka lo nga ta an le khabu te ka lo chiara i Bible te ka lo chiarin di khan khatatang khanin thudik te ka kamu chau ve hret tin pi huali i ka thian pa nu hianin mi te ya du saka di khan i gospel chanchin bu te kha mi ron pe ve thina chuan khang atang te khan di khan thudik zoi in ka lo hretam chau ve tial lai ti mayang chuan VOP chan tur te kha kanan chang ve atum ni lai VOP te kha a chang ve mo ka hlok khop mai ke po hlok thak ka tia ti chuanin chu i advantage sakaron lu dan chu ni de umbe ani chu kan le khasem te po hi a thon me chuanin alo
ralbik lawa tiro mi hianin ni e kha tiang te kha tiang ang le khasem te hi alo tang kai zia chu iti mai ang i ke ni ang tuna te po hianin ke po tong kam thiam lo deuh mai kan ya ai lampanga kha tia le khabusem tur kan ho tu te lama tanga kan don te kha i enge phur taka lo va sem mai te kha i rong bol na chi khat ania tin i kan thu soi i lo ngai thlat phak lo i ko ran dang te ta na i chanchin tha pathian tu tak kan va hril theina om chun man ro thade unin ka ria aro pi khop mai chu soi tham lo te tan po le khasem mai kha ol sama kha kan rong bol theina chata kan e ti ro aro pui le mai ti chuanin hei advantage caution a chuan i ron lut ta a I chung te atang te khotang atang te le I caution chwa san te atang te in har sat na te boy na te itokem hemi hi boina le har sat na hi chu ka tok em lawa amai ro chu eng emo te hi chu miên khil về iti mayang ale lama pathian tu tak an la mu lo wang ani hi te ke chon kan ti ve ngota chutia ka chung te le thian te emo atanga tang kha chuanin har sanna ka nei em lo tin ka ko ran lo om masak to na tang te po kan har sanna chutia nga hanin dal na ren run om em lo keima kha khan keima melan hu khan in an chiang ni meya ka ngai aro pui le me ani le hei inat na wang hianin itak sadanga te har sat na te itokem ya hei atia kanin ti pal atang khan tun thleng hianin ka taksa a hian na hi ala cholo ti mayang I ka konga chin noi lampang a zeng ta a chuanin ka konga chin noi lampang a zeng zonga kha ei taksamu na chum ti men ka sai thiam dan chuan khatiang khanin kain ti pal ti ra tang khan tun thleng hianin la re lawa na chok na te po han mang ma ila a re len tak tak chuang lawa a chok vek chuang lo ama ro chai kamut hit lai hi ana re lai ana khriat lo lai chu ni me ye ani chu chu tiang hei har sat na te boy na ne te I taksa te tok chung chuanin nge biak in lam hi pan ve chang thin ni hin kan no sha eng tin nge biak in ti iwa thlen pe chini omna te nen te ain hlat si ti lai khamin han shil te che nia kan zir lai te hi a tha thin si sabat school zir lai hi so inama ni abu ta chu kan nei ve thawa inama ni a zir po kan hlok to chung hianin I biak in hanin khoma katianga I discussion soi ho na ani ang nge ya I member sang te na an soi ho na le I discussion leader te na soi zaw na tang te po kan lo riat kha keima ni zir ngot ai chuan I a hlok kha ka I ma ni kan zira kan riat lo tur tam ta kha kan riat ve pha ani I chunga wang ta chuanin in khom hi min ti phura min ti cha ka chuanin ka in khom don ni chuanin I rekso hian kan kal deuh tlang puya tin akan pastor ten fel khopa a om hi chuanin kalau ruai ang che te hi te achang chuan ka in ruai tir le lob thina ti khan tin chu lawa po kam member pui te tangin ni ka ran ruai ang che ti ten min ran ruai tu te le min thla ho tu te kha ti khanin ka tong zelani ti khanin I ngai sak na hi ka dong na sai ti mayang mi te hi an do tha khopa ti ro mi hi an tha chu ka member pui te atang khanin iti mayang I an du sang na ka dong ati khanin ain tha hrunom zok khopani che chokop chuanin I mi ka in khom turte min ron hruai an hre lawa ka in khom min va thla le te thleng khanin an chak zok ni hian ka hre thin pathian mi te hi no filasin aro pui khop mai ani le heti han har satna neu te inat na wang te po hianin ito kang ti chu thil chang sa ne chu mi kara chuanin hlim riau na enge han lom riau na te ineyem tanga khan men han sei sakla te ro ni hetianga thalai han kal thei tak lawa chuan enge mo har sat na te chu I an tok ve iti mayang te hi chu khovel pian ken hi ani ve rim rima adam thapa ngai eng du ti thei ho te pon har sat na te atiang te kan tok vek tho ama ro chu I har sat na tianga kan to po hianin ale lama chuanin
i thui taka han ngai tu chuan i har sat na phe na hian lom na hi atam kho mai lom na tur li hi ani mai ti la lom thu hi ni tin po hian soi la kan soi seng lo zo kang ti tur kho bianin i hemi ka har sat na ka to atang hian i eti enge ti mayang pathian ni na mi mangai zia le mi tha tham lo zia hi i a hre chiang ber tu te zinga hian ka tel ka ringa ama ro chu i engtinge kan tiang karin na hi a chak tok lo iti mayang chu tiang chu ani hial zo ka rin na chak tha deuh ta chu ni pheila chuan tu nai hianin i rin na ma hi ka son le zual zo kian ka ring pathian ni lo ke ishwai na che ro pui tak tak soi du po in inga in ka ringa tiro tianga chuanin ni enge i han hei chu ka sharang ka thei lo pathia din min om pui chu ta chuanin ka tong china chang han ti ang te han sei du te nei em ni chu tianga han neng lo don chuanin sei turi atamanga amaro chu hetianga hei na thok thei lo ka lo ni ta dammo hitlan te kan lo tok ve ta khatianga tun thlenga i har sat na kan to ka dammo hitlan te kan to ve chang po damdoi in lian jok te pan ngai lawa elai i mun le muna i pathian khongai na za rai ti mayang i ka tong trai na pathian na chang ka ti lo thei lawa ang atang te po khan i damdoi in pan ngai tura ka in ngai lai te po khan in i enge damna te ka changa tin ka har sat mang an sumle pa ya po i ka har sat mang an deuh chuanin i enge chung khat lai na te ne na thlen ai chuan pathian hnen a bok khan ka thlen le thina di kan ka mo ang tok chu ami te kal tlangin ka mi hring pui te mang bok khan i aro pui na kha aron puang chuak le thin aro pui le mai ti chuan hei tlangwal ma shwai hi phekhok siam tham tak mai ni a ti chuanin i phekhok siam te i phekhok siam te hi engti ka tangin nge i lo chana i engtin nge i ron siam chau ti kha min han shil te che ti ro ni phekhok hi keima a phekhok siam mi keima ngai tu chua po ni chi alawai ti mayang ni kansar kal leader i pubiaka pastor f albiak liana na min soi mu zok ma hi ania ani hianin conference lama te alo thlena i ti chuanin conference lama tang khanin i phekhok siam na man ruavel te kha i khanin anin i asum fain i phekhok man ruale na tur siam na man ruale na tur te kha anon minon pe a atang chuanin phekhok siam na man ruwa te kha kanin lam khom mo ti chuan i pukhianga aveng kha ka hrelo pukhianga kha ta na ka lo thei ngil hau maya chu chuanin i min training ve boka ni thum lai kha i enge a free in iti mayang di khanin a rong bol na ngai na ni po khanin ami training ve ni chu ti chuan chu tarang chuanin bum ka tan chho ve dan ton thleng hian phekhok siamin ilo matiro ani le phekhok siam ba ka hian thiam thil dang te inga in kan no shia min han sei sakta che nia han keni tan chon han ti thei vak hi atam lawa iti mayang hei len te hi ti meng den chi ka tiang ang te kha kan siam ve lob thina chung ta chu ani deuh mai ani le hei i thei ang to kin kaushana te in manga member chatak le rin om takini in kan no sha engtin nge rongbol na te hi kalpui ve thin nang ma phak to kha hian ni rongbol na han tia chuanin kan ti thei tok te hi atlema kan ti thei tok po hi kan na ti tha thei mang lo zoka hei social media lampang te hianin ami pathian thu ka ngai thak atha ka ti deuh ta chu kan share ve thina tian whatsapp kal tlang yang group kal tlangin tikhan i pathian thu te kha i kan post ta
ti na thena pe chuan soi zau na te hial kan nei ve a chu tiang chuan in hun kamang ve thin ani aro pui the me hi tunla chon social media rong bol na hi chak to a tero in tin hi theng thei to a I no pang bera changa I upaber thleng hianin kan khoi tham vek to chu wangin social media a rong bol na kal pui hi a thil pui mo tak ani re ngani ti chuanin a top lam kan no nei to mai anga a top nan enge nang ma ang boka hi har sat na tok chalai pui te a po an om ve nge ka ringa chung ho tan chuan enge thu cha du te inei ka ringa chung chumin han soi sak ta che ni ke ma anga har sat na tok thalai te pon in lo en fu ani chuan beidon na hi apoya a hlau om ma beidon na hi chu setana chanania be se na chete kan la nei ve trek trek hi chuan I kan enge kan malam hun hi etiang ang kan malam hun hi a enga be se na I tlem tal kan nei ve kha chuan ti khan ke ma ni a po enge limna phurna kha alo om ve mo I chu wangin I ka thalai puite anyang chu helai tuna kan inkom na lo wai tha lo en tu te ne na po kan cha du pakhat chu I mishing hi anin enge nei zonga hluber ti in min zot sela kai chuan hun hi ka ti ngei ka ringa I ka hun liam to a te kha chuan ti mayang I ei kau ran po ka lo ngai sak em lo I pathian thu po ka ngai sak em lo I sa ko na hi ka la thu tak em lo ani ama ro chu ka hun kal to ka siam tha thei to si lawa I chu wang chuan kan hun kal to kan thil lo ti te kan no re le the ani to si lo wangin I kan tun hun zel hi man that hi apoi mo khop maya I enge pathian thuina ning hri lang dawin ni khata tan ni khat se oma to ka tiang deuh khan I nak tu ka chumi khame chu ka tile om sia ti te khami ril ru pu ni lawa I tun hun ni ka hun thanai ani ti kha kan hriat chian hi apoi mo hi ka ti khop maya mo tin ei ke ni thingtlang pa te kan lo nia tin ke phe chu le kha po iti meng chung ko har sat na wang ten ka lo zir sang le na ka lo zir ka zir jek le cheri ka thiam trok trok angania ama ro chu I hemi media te tu nang lai chon chak to a phone I smartphone hi kan nei deuh thup kan nei deuh fur to a in tin mai hian thala ya phe chon in nei lo hi kan nom mang to lo wang ti thei ania chu ta chuan in enge social media a eng angin nge ka in lan ve mo poi mo khop nei chu eng thu nge ka soi tama enge ka ngai ven zong ti a hi I kan hriat chian hi apoi mo in ka hria a tu nang la ya media chak to a I helai kan tap chak zola tang khan I mun zau zo ka khan iti mayang I ramdang mi dei thenen po kan in kom ve thei ta a I khati zel khan ti na hun te kan nei ve thei ta kha tiang zong khan in he tiang te po hi I ke ngei po hian tun aya na sa zo ka social media hi man tang kai ka tuma enge ma thu holam mai te hi post te hi siam lawa I enge midangina an hlok pui thei tur tharau lama mo ti sa an ye mo tharau lama po an hlok pui thei tur ang chi he tiang a hi kan post tama kan ngai event te hi ngain ka ria a tin keima po hianin emi WhatsApp te po anyang chu pathian thu te po ka lo post don ta a khata khanin soi zau deuh kan du pe chu kamin bu sai na rengo ta pawang keima a ka hlok ta em mai ni khatia ka lo ti ve trang kha chuan inak tuk zinga tuna pakhat ka lo thon chuak ta a ale pe ka enge ka thon leng o tin na ril ru ringot te po khanin mi kan ril ru khan om ve ni khatiang ril ru te po kha khang te po kha keima ni khanin min an lo chiar tam lawa mo likers kan lo nei tam lawa ni pon khang khan nual na mai tur ni lo midangin an lo chiaranga te kan zoi kan ti chau ve hret chuan nakina chuanin
tia kan ti ang ge ma nia wangin emo kami kan thu pos wang herlo po khan an ma nia itimayang khanin khatiang ang ti ve du na midang wa chau chu anan te po khanin a tha le hianin ka riamo khang te po khatin ma hian ka hlok pui ber mai keima thu holam tak social media cover post tur itimayang khatiang engemo mi in hial na tong kamoi lo deuh te kan lo mang tur po khami pathian thu cover post na awang khan khatianga te khanin enge ka in tat lut lo pha ni te po hian ka in ria ke ma ni zo khan kan lo hlok pui thina te ro thil cha kan han ti te po hian ole acha le mei ti chuanin a top nan tak lom thu sei do na te inei ka ringa chuta chuanin min han sei sak te che nia lom thu sei na tur hi atam khopa mo ei bon advantage ni lo mun dang tang te ini timen kau ran dang tang te in advantage a kaval guta mi khual riau tura te kana tira te zonga din ngaya ka hu phur ve ni ama ro chu ka te chung khan an nin ke eng ma ni lo kha mien lo lom ve me kha te po kha aro pui ka tia chu wang chawanin mi khorolian kau rana ka member pui te hian mi hi an ngai sak ma itimayang enge dammo ritlan han to te hianin itimayang mo mi an ngai sak zia hi an ron lang wa zelaka tin mi hi an ron tlo chuak ve deuh zat thin boka khan moi tok ke chuan i kho har hian min siam lo reng itimayang ti chuanin ei kau ran po hianin eng tik atang khan nge ka helawa thatin hianin hei tun thleng hianin tran puina hi min la pe ve thina ching te hi aro pui ka tia lom thu sei te hi ka thiam lo khopa amaro chu ka lom zia chu pathianin a ria anga tin tun huna elaya nangni media lama tang te komna kadong hi aro pi katia kalom le ni keni po kan lom du atin chuba ka kan ko rana khanin a ko ran ang le ami malang po khan mien du saken ngai sak mani ti kha ti chanin khorolian ko shan member ten fakom le mai an fila I pathian han mi chatak tak hi anei ani ti hi achang hle mei tu na kanin ko ma chang khan ti ro ti chuanin kan du tok mai anga tu na tan chuan in ko ma kham om lova ka hlok pui hle mai a thlir tu te point hlok na tam takin lo nei ve nge ka be se ya ti chuanin tangwal ma shwaya dam na te shi ser na te lo nei zela arong I bol thin pathianin irong bol na ko nga te mal somze che sela ti kha kan chong china ani ole khati zong kha tun chunga ta na kan honon man thei te chu ni